Kakinhon khut ya kawa mintru kabalaseng halor kanong rimbanwat ikilat kilinti kumno banyada ya kawa mintru kabakir saudong ya kasor jawai bat besa umbam umdi ru ikinong shongshnong minta kakinti kalakinjo san banai pura kajingya linti jongka bat hakini kisan banai balalet kani kaseng kalalit jurip iki saudong saukun jongkani kawa kumju nadu kajaka bakami bat kilapin ngawru shikidor barshnong beper namar kilap bekinong shongshnong kidai kadao ban pelong ya kawa Mintru banyap ni khut. Habayakren berucia menjongka ukrolam salanki pariat ulai thu bekila let yakendu rubat UCM ke JHADC kenang baka council kan itu ya kawa Mintru bat ruban penbha ban sumariaka nalor ba ulai yakren rubat kibril jongka sorkar badiben itu no ya kawa Mintru da sorkar jela kumba itu ya kawa umkra wa umshirpi kenang banyo ikilat jingeda. Neliang yang i ka sen khoi ka mentru lagi ni kisan banai da yala i dai wo ipai liyo ya kita wer yang ka mentru ado thaw kai go ado I thaw kot ka chata te hai chemi yang i hakni ka lalu ti to penman kai I wa o pen apen sniao jar ki dor bar chnong inong song chnong ki ta wer yang ka mentru to ka te chemi ka daw to wa kinong song chnong Pak UMKM nemta yo lek kementeru uyap nem ceklia. Kau arne te wan hadeno di yo agini waro dalai chemaro e wa ka OCM yang ka JHDC ma thambo siwan. Iba chemi kat kam ga chemruti yang I to wa ka discount free wa ma 60 hado nem temit ka wa menteru ne ka wa ngot kementang gibi tuan juga. Tali kerpali lai dawai na o da kajing tho wa temen no ya ka wa mentedu to man ko ka wa mentu man ka wa ba nong no hawa da lai kai ko hado po ha ri Bangladesh ta da dawai no ite kam jo ila yo temet yo pen cepa pen bah pen chna pen miet chu chu wa mentedu ta ne liang yong suyem ta da ong e pori ya perkhat chu ka ta kata to ko ni te wan hagan ni ga la chu I dang chem di ga NGT la ka wi dadap bo ga hukum bo ke o sange chwa waro kiti chiap kiti mo ga chna yung chna se maro ha kamentru ta ye kan ni kat kam ga NGT la ong ga wato wa kini ki district administration o impose ki section 144 CRPC nei liang wan ga council em banta ga heta ta I heta I banta I penkan mo I yo PC yong I yong ga West Giant Hill district wa o impose ya ga section 144 CRP ne pengkrek kam ga NGT order kata tak galai te nei te wan la cibenta yong kan ni kjing krek bhai wa nei liang yong ga san de yo ili pen apen sniao ye kan ni ga benta nang ba ki kinong yelam ki em ha chru chief minister la pam e de kjing tha te dong yi kata la wo te min no ya ka wa mentu kam te mit ka government me ghalia ya ka wa khra wo sharpi Terkepat ia ki basnya bah, temen nak kah kawak mentru. Kenang baga development yo em go, ke regenerate pen im kah mentru em go, kata tak kaji. Kata tak kalau luti, te hado wa chairman ikan ni wan, iba jia hagi ni kisni. Tapi iba tak wa pen hek ka te surok yang ka onki odau ki amnarem juai road, Manu National Highway. Connect wa kata ke Bangladesh, dan riang hado wa pola de. Yoi da chna ki o comment bhai I ba to wa uti surok manu wa cha e ban kinong chong chnong na liang wa Argentina jinjar ki poe to te hagani ka slide ko da landslide de yo da ham te I ong I da yo surok ka to da comment te mandala li pa yan I kharni hat kam mong chaiwa na to wa ka khanda ko wa pen lor ki wati ki wa pen he yo surok he thau no ki chei thau I wada to kat kam mo bo ka sarkar na ka department yang ka PWD Executive Engineer yang Kajwai Central. Raino ki chani senrang wokai chamentru. Ta kata ta pen diau set ki edu kata ta. Ta kani ta ka yi thele yang I helor kani le ejing tho ile yo DC. Bato chami wo DC. Haki ni banai ko dap EU ko order wa ke impose ko section 144 CRPC. Achilan ter ka mentru. Em ke ti chiap ti mo ta ong ye o li ujor chi o wa yo pen sangat chwa ya kan ni ka pen surong no khandau kham tam yo em ka joint inspection
dari Saudi wan I hadin I reminder yo hadon nin kasngi kawan kasngi ko lai chemi te kawan reaction kata to kala luti ikat tu kan ni ki benta ki yo param ni nei liang yong I gasan I bache kadar na to amo pi I to ki bachong ta biar kaman tadu kani to am to wa yele I do okim do ga man tadu im I gnong chong le to kani da ni ka thau ko yo di ba mi na kani dan hi yo agel air ko pangat I thau kan daw yo ta lada to I por lada ka government nei liang ka PWD department DC chim action ki tam yo sai I kam ka sain daw chong executive committee ko ye kalam I dai bache lada dawa gi kata to khaddo lada dawa gi yo lai appeal li chig NGT chirup ka to chga high court la yo lai yo chim no ki kata to hai ni por ye la yo im ta kata to ka prakhat kyong ta yo pa ye gi ni sing ta mon le kata ta sa ka win la I kat ni liang khoi ka wa mun tu I kwa I wi kra lang chirup wa ka district administration chirup wa ka PWD chirup wa government nei benta obiang lang wa ro kata yo luti na liang ka government la response ka ye ka ni ka khut kyong he to wa ka ni ila yamrem bhai na liang ka san matawa I chemi ha ka prakhat kyong I kinong chong chnong to kinong pangkhoi ndai ka man kat te chemani to kinong chong chnong to de man ki open chakharia no gi kat chwa yo te kat chwa sa biang ti ne liang I honado bana January adap ya em bantai ni sai ta da tho ai chi gi he chno yong gi em ta werang ga mantru na hajwai le na do nei tai na thau wa kai ga mantru na mi mantru na saleni koleni na ten kini ki dong mi sngi ki koralen ki la thalbo boro akini ki panaliar ki dulong chlen raj da kalam ni te wo em ka jingit kli na ki tanrai lain nai te to do ki panaliar ka chlen raj kepada mentah ini nai wan sa koralen koloni kam ka dor bar chno ko de yele ko upun snyau tho hai bar yong ka te kate wa ka lom yong ka jam ka wi na ka chnong le ki wada mentah ini te ki wa bon hi Saudi ko don ne em ki kawan ka juba wo penman yi ta ka wellness program upun snyau tho ne u hukum ni la ho yo I chiki media wa langba yong phila ka dor bar chno ki musniam le ko hukum nang ba ki jing tho chagi nong chong chnong ham no plastic chagi wa le ba an rai ki vi tabanan ki chnong an man dewo pung kre ka mi kam nong chong chnong em he ki jing tho ta he to an ka suga ba ta ka panjo ki bi hai liang nei tan wa kai ka man tu mi man tu em ka joy bypass hai ta ka joy bypass to hai por pan he ki ka ti wa kai ka khar yang ka man tu na wa kai khandau wa kit ti gi waro no lom no ki charot ta poi kata ki ti la yong man tu da bakalam ta tammo waro ta eman na kata ga ta ki ti ki ban thor nan gi waro ka ba ki mi man tu ki tar chi gi juai ta kata ko em ga ban pia ta hakata la nei liang yong gi barab da ban tu kar sui gi barab ki em chi thor nan gi thor wa o ye kare lam ya chemo bisi ya kalam gina ka soil department la open bahapan mian yo awareness